Jo bialingwa seme men chitore wish ka Akobo County kachang welkel kapay ngwan ron kina dangro jandang red buckle cha Akobo County cha yan match akakoro mo chirum kam kume SPLA ayo kana kume SSPDF ke kume South Sudan People Defense Force Gwaseme tega jom chalat tre kodan chituok bana kuluwe kamen chalat ke kodan chituok wude shal kame lol gatkot teke raj mi chalat ko raja mo kweneje ke che warga che agor warga me bana ja kwen bukon kuluwe kamandanen chituok mun chora lahat ko kor jala kor mudit miche kume kirm yadit tejayar ke teja fek ka kor mo ko che kume SSP dia tejayar che teke list ngwan che wene ka kwarbo te chagu jino dong cha mu karik ka cha ka nagba men bodygan ken banmen cha gor gwadame lol gatkot bana jaguch eno cha gorde biacho palero dun pin kaliang de bakul lun jok kamanda dong di yan ling kamana che tuok ka Akobo County en kwi kor mo ko dan che tuok kam SSPDF kane kume SPLA ayo na me chagor ezikelol gatkot bialing ba ko lo ye ba kwen ka to English ka jo dana che non ka ja ko jen chela da George an lol ano chole kumi Ethiopia tan je linkel che to no nena Akobo border situation by Ezekiel Gatkot April 11 2026 the border town of Akobo Tergol on the Ethiopian side bordering Akobo in South Sudan must be managed and secure by neutral Ethiopian National Defense Forces and not by people who are supporter or sympathizer of the SPLA-IO. Lolgat stated that today, April 11, 2026, at 3:30 p.m., report indicate that SPLA-IO force have crossed from Tergol into Dengjok and launched an attack on SSPDF soldier in Akobo town. The attack has since been repelled and the SPLA force were defeated. Mara ki kwida gwasme ko ji SPLA chicken SSPDF chicken ka crash ka chicken ka George. One according to report dan cha ki warga cha gor lol gat ko gor je kumi Ethiopia. However, there are growing concern that additional SPLA-IO fighter along with their supporter and sympathizer are continuing to cross the river from Tergol, Ethiopia, and with the intent to launch further attack on SSPDF position in Akobo, South Sudan. Neme ekaj. Nere konte ka Tergol ka civiliani. Kume SPLA-IO kelu kanabin ga Tergol. Ka gad kanaman kentin ka Tergol. We therefore appeal to our friendly and sisterly nation, Ethiopia, to strengthen its border management and exercise firm control on its side. On our part, the South Sudanese side will also be tightly secured and responsibly managed. Peace remains the only viable path forward under the wise leadership of Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan and Commander
in chief of SSPDF and all the organized force, continued violence will only lead to further suffering and instability. It is time for the SPLIO to choose dialogue over conflict and contribute meaningfully to lasting peace. This is the letter from Lulgard Kot. Wargacha go Lulgard Kot, many ambana jeling. Chole kum Ethiopia Lulgard Kot, de SPLIO de Kajuika border. Chole kume Ethiopia. Guadame Lulgard Kot yaladune. Ajani chikocha tuok Kakubo County. Kora money. Chideni SPLIO chicken deni SSPDF chicken ga yuan match. Cha deni SSPDF chaka George. Kawang luaide chi Ethiopian National Defense Force teje chol kagora ka wargak. Wargak mo joka no diyan border diyan secure. Ang korche nyen ku Ethiopia kor nyenya Kakubo. Canadian kontila SPLIO chicken teka ka tiergo tena garden. Ko chalat pone Ezekiel lol kajan wargacho goro je kachang welkel ka pai ngwan ronkin dangro bakel ka ta diok mute jandang diok and chela do chaje la lerno chikum SPLIO force chicken yeri kana ngok jen ka tier gol che waga deng jok no kuma SPLIO kelio kana we ka tier gol wuna dial ka deng jok ka gwa dan tigitin wuni di alteram chuwe ka tier gol tene mantan ka gat ne me mangaike an kormu ja tuok chalar kana walno gwadan chin nyal ye tyak bune nyodi ajan nan tama kulul gat kot ko ladno cha ko dek jen la tuoko mi dong che tel chap biya kum din biya chol bi ka interfere moja kumi Ethiopia moja ya Canadian kon tilan wale taka border and border tier gola mo ten purely Ethiopian ten mitega ne di chiwe ka border dala ne ten kon tilla civilian ki ji wonne kan ten timwa deine mugore deine ka wata kon tikatin ana gwado me chala do no e jani sha ku me SPLIO chaja George baname yakach report and correct gene man chalat kuma SPLIO mishika koter ke kuma SSPDF cha kuma SSPDF chaga George ke report me chalat ke social media chaga nyodo men turne tin continue cha ko kuma SSPDF chala do cha kanak amani rami momala bodyguard ude shalke makal kol bodyguard kan jel kel mala yagang chanak bori koromo kajen lere chiben gwaza me shilul gat ko tela do nena ajena SPLIO charan yaleka churin mobilize eno ka tier gole nyok bi jen ga Ethiopia shiga we ka so Sudan eno joge kuma Ethiopia no yen border de yen agang kon kwida kon so Sudanese bene kwida bene agang shilul gat ko tia paro jeno kanete kon nyenka kake eno ka jisa Sudan eno chele resolve no jene ti ke ji Ethiopia chiga border chiga na cross the yen border yen gang kadene border dene gang first of all SPLIO kan ka we ku Ethiopia ne de chipot ka gad ka dong ka men mete ka mane chiga we ku en ku me SPLIO ko ke dine kan ka ben ku te gona ko ante katen men video ken nyut kan ka te gare rop ray wini ken te kan ku me SSPDF kan ga chopten SSPDF gwadan chikana kaf gwadan la re karware la kubaton reg da karwade chugo de ko ken kan go kon kaf shelling one wo shit point and the SSPDF chugo dwal tigo lo jok lo ken bor ko ken chikan ngajo no nyal cheben kan nyal mi cheben chi torbiel ken chikan belet and dibam no ken luli ni ken kon ngat ken ka telam bijal ano dongde jalare nyalien karwar jen dongde na kula tago ne ki bana mak kenchi kuma SPLIO chaja de noke are kura mo ano chiriak mi di chetok tun ko kuma SSPDF gwada me shi Ezekiel lol che selbeke cholo wise leadership kwan mi pelpel selbeke me yadi chapa binara mi pelpel ne kame jan duar tu wi dormo
gwada me chola na the chola jeno Salva Kiir jen commander in chief ka SSPDF ka janam dan la kwer ka all organized force re kuren ci tuok ba ca Georgia no chaga na gaman ji Uganda ten Uganda to kanetin kontin chamut ka shadane ke chamu ka dini nyin South Sudan ka jalgan ka dini nyin Uganda ba mi kon gui kona mi jak lol gat ko jen chabel ne tungwan ano dara wishu de chole kum Ethiopia lwa kane kum Ethiopia talam de nanga ko dan to kre wi ke South Sudan anyok tere jitar ti we kuch kone dial ngai kan border luskan border the respect the demarcation and South Sudan chung la South Sudan kamep any Ethiopia chung la Ethiopia kamep metera mede border de cross de la civilian she gwan kur mede nyen mun Ethiopia and korba ne de kone nyen te kujimi kan ga ben mun Ethiopia de jela to ko mi ci dwar mi to ke cha dak la yen resolve ko biya ne ko ken biya gen vol te ke border issue me de le ku mi Ethiopia che war ga mo gor je ku mi Ethiopia lol gat kot e me ba kan ba ka je na me je na dan to jen la resolve ko mi che ya dak en kum radien ya maten ba yo ko lok na mo mi ci to chalol gat ko cha je kon de me lungo ne tan wan gwa de me jogo je no jino ngum nangi jine spokesperson ko kume de ni kalol gat kot ka wudu chal ke lulon lure kong cheweni mde rane jina la spokesperson ka jin ladu jin minister tongomi mite ke department de roi ke kwigo de ku mi Ethiopia chol de la ken department du military ladu SSPDF chi jin de raja mo de jaladana mite garam de raja chole ku mi Ethiopia de la ramdan lul rekong che joje no shi lul gat kot che ladamenda ande lat no chepel lul gat ko chala do jen che involve ko korongwan jen chana to ga nagne ka 1995 bene jen ka 2026 antama wa jen che involve lonko be civilian be ganak jen wa che involve ba kore dane chi to dor shal kame ya panal kolela matiang kore chi to me shao dir cha jama ka dini SSPDF anonom ankor mo chene rin wan cha gari horne de wena ka koru jin do bakel ti ga an weran wan chi gari har ka jen te ga tedo ni me kwa kuin kwar me cha lat kwara no cha yodu wan cha ga jak ko ko ne te kon la dini ko ko ngene nuere una kor wa ku me spela yo waje chut ka wudier en me dane chi ka we ke report ne me cha no china chi gari haran wini ne te wan long peng me di chu me no wala tele ram rach kana mo nga no ngomo Ezekiel lol cha dier ka ting nuere che dier ga ting nen kon tila gan wari tinden wade kala de ka goro tu ka generation ka kwi ko be position te tene be kula secure lol gat ko che tung wan long to be che galat 2016 ko re dano to ka J1 ko la ko re to ka presidential palace kane te kon te wam ka dak ma charno na we mala lat ka gul kan te plan ko de ka reng ma cha de kan na ka o chi reng ma char che bom kara me da ne te ko ne ganga reng ma char kane ti kit de kudyok karodian kane da to kane da kono sha jaga de dak ma cha de gang ka kane de kono we ka juba an jen kane lol gat ko point kane wuri shalga me taban de nga sha na le ka jen ko ne me cha dak ma cha ja jure which to alo kwanya la minister of petroleum ana sha taban de nga sha kwanya la vice president ana sho position sho ye blues ka sho taban de nga sho ngod bala vice president ka jan ko gwado me ke lu langa kir no de jamu ke position do no tel gwaje ke position ten amen me che kor che tok na gana ka kor me che ngajen me ngaje ku me kir no ta en lol gat ko de ram mo mishin nang no che ka to den shwaje reward ka position na ko le ten wala ka kuje mo menen kon lol gat ko le de shit ka to ko secure no position de shit kane di alen ko kenden kon te kwikir me yadit no do na shi lol gat ko che de le we ko we ku mi Ethiopia we je chol e ba je ulak ka kor aken ko na me nyu de no bi kan de na spela yo bi ka nyoko mu ku ka clash kane de kon ti la de ni federal government ka tele ka te an kor to ko kor kam SSPDF kan ne de kon ti la JSPLA ayo so tele me de ku mi Ethiopia de jamaten ajana ko la no chi lol gat ko che lan che jabel
la mo shebel la da shijen la da fonde minister nijen mite medera la tilmde nang bala lele wi spokesperson ka SSPDF chi la de no jen la de der let ka public servant et ke da la ramadan la kuer kanetin kon tila jiwich no da luang na term der involve no ka ho belele wi arwaje ka kwi kore no lu hakane ko jen chi raman telemanang tin no Minister of Public no dela we are Minister of Defense mo chene to wan cheka gay so kujamo shawu de shalke me lol gat ko chaje ye tor shaje o mele mo she chong ka chemagwa jende shong ko position madan tetin de gang no kom madan tetin duno shide bal bu goro ibna bignyi gwade dan lol gat ko te de chalat lol gat ko che destruction military cause manyam che nuari chaganak kanasir ka bure biye no mo chapel te nyoko jien medan che nyoko lado ko baja ka bene corridor mo keliu bene kaf and border dung South Sudan ken Ethiopia baja secure ken chago te ka SPLAU me banen ka chago te ka nuare te bichon kel ke kuma SPLAU na mo che result ko ba ko baja dak ba ne dial ba ka joch bigat kemen ka dong bu ko cheng refugee camp elol gat ko na mo shile don kalan bej mi shirna mo kan wurun nuare ga kwan nuare ngum shi wo dien da la nyir da la tiel da la guri ko bran bete position midit chawe jan lode ko wodi ne re ti chikan dier karan dier ran ka kwana da na jega dier ran ka manana be cham karwade ka jano ga chushkan men chushkan ne ideal de nak ka kwi dakran macha na macha gu jano shejen there is a personal garage metu okaran nyir re loiran karwade ko chirana goro bene ko ken big door bene jek so na mo ajan dana le roda so right now we are shooting ai code tilol gat ko tia warga chaja gor chole kum Ethiopia e de border de secure ko kume SPLAU e kume shi normal local government jene kume enyo konwer bianga jeno kor taje ka bom loach michigan gujano ne ti gane de bit quick and then benwer baren ka bom be gabiet tem radian mishalat ka dor chalga western equatoria kon midit ban more information ban ko je gwada dana we report weban and biata mal je pere jeno bi channel bi support not biata mal bye bye